ko adi kon taw mi yetti Allah ko okki mi di duuɓi mi wawi wondude enene an hanene an feƴƴini e jungo am mi weltanike Allah haray ɓay mi yi ko waɗi kon wontani mi debude mi yetti kadi Allah ay kala ko heɓuma hande ɓe wi woya alhamdulillah wiya alhamdulillahi rabbil alamin mi wondi enene an ha hande ɓe ma yiye juuɗe am mi yetti Allah miɗo manditori nene an fijo e jalede mo ɓe yi woɓe waɗay sina sama ko yagal kala mo ɓe andi on ɗon ko gaso wonde tanirawo maɓɓe ko sina maɓɓe miɗo andiri ɓe jalede miɗo andiri ɓe diina juulugol bimbi juula jemma immo e 5 heures du matin wonde e 2 heures du matin ɓe immo ɓe juula yarnama koye yalla mi yettiɗo konngol e inde mojoɓe naalankoɓe Guinée fof taw watti noon tentini noon naalankoɓe humodirɓe ko innete KF coordination des artistes émérites du Fouta Code Fouta haray komi ƴettingol konngol haray ko bureau meɗen woni ko feƴƴini bureau meɗen ɗum ko yumma nene galle Legaba Telimile ɓe feƴƴinɓe noon ko gueɗalɓe Alpha Ibrahima Kola mo kala no andi histoire Guinée on fi Alpha Ibrahima Kola ko jeeyaɓe famille tedduɓe hittuɓe yanganiɓe fi dawla e dina ka leydi meɗen ɗo haray noon moƴoɓe culture Guinée on fof yamirila yomi ƴettu konngol mi yarlina jama Guinée on fof mi yarlina musidal Fouta Diallo mi yarlina musidal Telimile mi yarlina musidal Timbi ɓay ko ɓe iwdi Timbi hoɗo e Telimile haray yarlina kadi nene galle Legaba e famille mum on fof haray ko ɗum mi ƴettaningol konngol ɗo en torki Allah subhanahu wa taala Allah jaɓɓuɓe ko aljanna makko ya Allah yarloɓe yaafuɓe yaafuduɓe yaafaɓe julɓe fof hanɓe dowanede e neldede gila e presse a e homme de culture fof yarlini famille on yarlini ɓiɓɓe Guinée fof allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam e yetta Allah hamdeno ɗen weltano ɗen mo fatunde kadi ko jokkere en ɗam e ko ɓeɗo fof tumbiɗo fi ko waɗi kon ka meɗen ga inde toon alhamdulillah rabbil alamin watte noon innani lawe nayla e rajiun ara yanne ko yumma men pati men jajawoɓe yaayoɓe e nene woɓɓe woni ko lajal mum laatiɗo ɗum ko woni ɓen ɗon ko yumma tanti Legaba artiste émérite wonduɓe e men daraniɓe jokkere nane hakkude men hande so ɗum yani ka men ga koma fof tumba ara kippa ila hanki jama on no jokki alhamdulillah rabbil alamin juma on juulama ka juuɗede kirotiɗo ɓe belnama ka berɗo kirotiɗo tago ka stade watte ɗum nalankoɓe fof fottitiɗo ɓe ari ɓe yewti ɓe heeɓi ga ko barkiɗi seeɗa ko wona hunede tanti lega muññintina famille on fof e ɗo kadi yo nalankoɓe idde délégation ko ɗowta tanti lega ha Telimile e yiɗo joni ko naati ɗo musidɓe pati amen e yumma men fof naati ɗo joni wurɓe Telimile alhamdulillah rabbil alamin ara ɗum ɗo waɗi daroɓe ɓen anduɓe ɓe mimmiɗo andi ɓe miɗo mandi ene mi sakkiti yarde ɗo mi tawiɓe ɗo Allah andi sonna sek halfingol mo tanti lega ɗo men tawiɓe ɓe campi men ɗon ɓe men fiji ɗon ha ɓe duwani men min yalta o yi ko Allah watta kon hande tawi ɗum ɗo waɗi ɓay wonki be meɗen mayde enen kadi e gabboto ka men kon torɗen Allah moɓe men hikkiɓe so ɓe fof yo Allah hulatno ɓay kanko wawi jogui yo hinnoɓe o yaafo o yarlo onata ɓe aljanna enen kadi ɓay pelletna luttugol arɗen ɗo ñande wana hoore men yo so ƴettiti en yo afran e junubaji men wonata e ngaljanna takko mawo men aray ko ɗum torta ɗen aɗa en tori ke jama on fof muñagol anduɓe ɓe ɓen fof anduɓe tanti lega ɓen fof tawi no heeɓi on sohla ɗon eɗen tori ke ɓe yo muñagol aray ko ɗum mawɓe amen nalankoɓe ɓen ɓe mi yiiri ɓen dippiji ɗo inde men halfin on allahuma salli ala sayyidina wa sallam